Once there was a golden valley, and when the moon and the stars were aligned just right, an enchanted fortress would appear. One day, a boy appeared, hoping to find true love. Sam Faruk. Kako si ti zoveš? Ona je. Čudno mi je ovo. Kao da smo likovi iz neke bajke. Meni više liči na početak nekog horor filma. Čeda da nas vidi. Imam jedan posao za vas. Ti nađi, šarmiraj, radi šta hoćeš, samo je nagovori nek radi za Čedu. Nisam očekivao da ćeš nazvati. Nisam ni ja. Ti je na policiju. Ko ne nosi? Prestani! Ja se nisi možda zaljubio. Ja mogla živjeti ovdje. Imala bi 10 divljih pasa. I tebi. Šta je bilo s Minom? Što ti je bit problem? Šta imaš od ljubavi? Neku povezanost. Kada taj osjećaj nestane? Vas više tražiti.